no sinenkinga yabantu abangafuni ukulalela abajaha nokuphawula. Umuntu ajaha ukuphawula engafuni ukulalela ukuthi inkulumo ithini. Njengoba nani nibhala amaphepha nje kunabantu abangafuni ukufunda udaba. Umuntu afunde nje isihloko bese eyophawula ey'nkundleni zokuxhumana engaluzwanga udaba ukuthi lithini. Yingakho-ke nje uthola ukuthi banenkinga yokuthi befike bekhulume kakhulu bethi uKhuzani uye eDubai gana umfowabo kweqiqibe engibona odwendweni sebeyodilitha lawo mapost. Bebone u17 minute bengakayilaleli ngisho ukuyilalela ingoma. Bekhulume kakhulu mase belalela ingoma sebeyagijima futhi beyodilitha. Ingoba abafuni ukuthi beyinikeze ithuba lokuthi bephawule ngoba into isifike esiphethweni sayo. Baphawula nje ngokubona nje isihloko sebeyaphawula. Yabo so basazoloku beqhubeka beba nalezo nkinga. Ngifonele intatheli izolo yesolezo ibuza ukuthi nakho kukhona ukukhuluma ukuthi wena ugxeke ukuthi abaculi abangafeature abaculi bakweminye imikhakha. Ngathi mina ntatheli leyo nkulumo ikhona page lami ngicela hambe uyelalela bese uyabuya kuyangiquotela la engisho khona lokho bese siyaphawula. Ehambe uyolalela in 20 minutes yabuya athi hayibo sengilalele honke akukho ngempela la othi khona ku wrong ukufeature futhi abaculi abangafeature. Ngathi mina kunjalo ke abantu banjalo ke bayawuphendulela nje abantu inkulumo ngoba besuke befuna ukudrive iagenda. Uma into ingadrive iagenda yabo abayinaki kodwa mangabe into befuna ukudrive ngayo iagenda yabo bayakwazi ukuthi beyinake beyiphendule ngendlela bona abafuna ngayo. So ke engifuna ukugcizelela kakhulu ukuthi namanje futhi mawuhamba uyelalela akukho la inkulumo yami ethe khona abaculi abasokufeature abaculi bakweminye imikhakha. Why vele nami ngiyakwenza lokho ngiyabafeature nje abaculi bakweminye imikhakha. Leya nkulumo leyana iwukuncoma nje amandla kaMaskandi. Sibonile sonke ama-video abantu bamapiano becomplain ukuthi how come ukuthi uMaskandi ungahlala phezulu kwamapiano. Leyo nto leyo iyenziwe abalandeli nabathandi bomculo kaMaskandi ukuthi bestreame ingoma zethu. Zakwazi ukuthi zize izithophe zadlula ngisho abaculi bakweminye imikhakha. So ke ikuphi ke inkinga uma ngincoma phela ngiyinsizwa mina. Indlela engikhuluma ngayo angikhulumi ngokumasaja. Ngikhuluma mina iqiniso lenjengoba linjalo futhi angilimasaji. Ngizokhuluma mina sakubongela ibongo kayifakwa shukela. Ngizokhuluma sakubongela kodwa khona ngikhuluma iqiniso ukuthi lento leniphakamisa amandla kaMaskandi. uMaskandi uyathopha without bona labaculi bakweminye imikhakha because ngeke sikufihle vele ukuthi abanye abantu basabukela phansi uMaskandi bayitshela ukuthi uMaskandi ungaphansi kwamanye amagender. Basitshela ukuthi vele kuze thina sizokwazi ukushaya amamiliyoni kumele silande bona nabaculi abahlukahlukene beminye imikhakha aba-strong kuze sizoshaya amamiliyoni kuze sizothopha kuma-charts kuze senze yonke into. So ke now if usithopha kuma-charts without ukuthi siba-feature, that's why leya ntombazane yamapiano yazi yabuza ukuthi how come, because ayisiboni isizathu because asiba-featuranga bona yabo. So that's why ukuthi how it happened, yenzakala kanjani yabo. Umchazela leya nsizwa ukuthi labantu banabalandeli abaloyal bane-fan base of which into emnandi leyo ukuthi namhlanje simas-release laba bantu beminye imikhakha besidiscusse ilokho amandla kaMaskandi ukuthi uMaskandi sebe-introducekile la kule space sane sethe digital kade bebengasinakile. So ke siyakwazi ukuhamba sodwa siyimele siphinde futhi sibathophe ngaphezulu because aba-understand ngoba bazibona ukuthi kuze ngithophe kumele kube ukuthi ngihamba no-Kabza the Small, kuze ngithophe kuma-charts kumele kube mhlawumbe ngihamba no-Casper or ngihamba noNkosazana Daughter yabo. So if ngithopha without any of them abamaziyo, so that's why bebuza ukuthi how come ukuthi uMaskandi can top amapiano yabo. So ke lonto leyo mangiqhambisa mnokhosini ukuthi laba bantu bazi ukuthi kuze sishaya ama-hit kuze sishaye ama-million kumele kube ukuthi sihambe sayopika kwezinye iy'ndawo. Namhlanje siyakwazi ukushaya ama-million ngosuku without sipike abantu bako-hip hop. Into leyo kumele siyiqhakambise futhi singayifihli. Why kumele ifihlwe? Ngoba phela into enhle leyo eyenziwa futhi abalandeli bethu yabo. So ke bona ke mabethi ke umuntu mayethi umona, ngiyaxakeka ukuthi umona onjani
umona mangikhuluma ngokuthi ngishaya imiliyoni without ukuthi ngifeature umuntu wanye gender amangani lawo. Why kanti why kanti manje kuthiwa amanga umuntu uma ekhuluma iqiniso phela iqiniso lelo, yabo, ukuthi sishaya amamiliyoni siyawaphindelela singabafeatureile abaculi bakwamama gender, akaze kwawumona loyo, yabo. Ngiyaxakeka-ke ngoba lo mona abawubona kumina bawubona kuphela kumina, uma kokubona ngazi-ke noma ubizwa ngani jealous, kushuthi kufanele siyibize ngesingisi. Ngaphela uma ngabe kukhulunywa ngomona sikhuluma ngokuthi uma ngabe ngihlukanisa unyaka kube khona umuntu ozophumela obala ayothi ngiyivotele, yabo. Umona-ke loyo uma ngiqhamuka nabalandeli abaningi ababize ngamaphara, uma begqoka imfaniswano athi ngibaphe iy'kibha, yabo. Into ongayifanisa nomona uma ngihlela umcimbi kuthiwa kuwona wakho umcimbi, yabo. Nawo babo womona, yabo, ukuthi inazo into engabizwa ngomona. Uma ngiwina iy'ndondo kuthiwa ezamalahle, umona-ke loyo. Kodwa ukuthi ngizothi mina ngishaya amamiliyoni kodwa ngingahambanga nomculo kwenye igender, umona onjani iqiniso? Ngoba phela iqiniso lelo kanti alifuneki yini kanti waye kumele nibozwe iqiniso? Hayi, msanokudlala ngathi nina senifuna manje ngingakhulunywa iqiniso ngoba nina mhlawumbe nidondolozela ngaloo nto manje sefuna sithuleke icezwe leyo nto icezwe. Hayi, uma ngabe najwayezwa bafowethu ngeke-ke thina sijwayele thina ukuthi asisezukuphawula kusho ukuthi phela sizokukhuluma phela manje ngoba phela yonke into esizoyikhuluma izohlaziya. Iqiniso nje lisobala bafowethu, alidingele kulokhu litoli kwakushona le nale nale. Abantu bethu abasithandayo abasilandelayo bayastreama manje umculo wethu and ama-hit siyayishayela siwumaskandi. Yebo, singawashaya futhi sihamba nabo abaculi bakweminye imikhakha, akulona futhi icala lelo, akekho othe ku-wrong lokho. Kodwa ukuqhakambisa ukuthi lento le isasibambile, isayibambile i-identity yethu siwumaskandi ukuthi siyakwazi ukuphakama sisodwa singaxotshwe nalutho. Into enhle leyo. Kufuna ngabe kukhona amavidiyo ayincomayo loo nto leyo ukuthi bafethu yazi ukuthi phela bese kubukeka sengazuthi umaskandi ukuze uphakame kumele uyoxuba abanye abantu. Kodwa uma ngabe umaskandi uphakama uwodwa, umaskandi bafethu uyakude. Apha amavidiyo anjalo uma sineqiniso siqonde ukwakha, yabo. Ifihlwelani loo nto leyo ukuthi siyayihamba sodwa noma ufuna sidondolozele sonke? Hayi, ahlenini bafowethu kudlala ngathi Wengenza wethu isho kanjalo-ke insizwa edabuka phansi emandaba enkandle ngomculo kamaskandi emva kokusuka kwey'nkulumo ezikukhulunywayo-ke lapha kwi-social media. Abantu abaningi bebeka-ke imibono yabo ehlukahlukene. Mina-ke ungenakwenza ofisa ukuthola uvo lwakho nombono wakuthi wena ucabangani-ke ngalolu daba nale statement noma-ke nale nkulumo eshiwo insizwa-ke yaphansi enkandle emandaba ukuthi wena uthini umbono wakho ngalolu daba? Hlala lapha e-comment section, ungakhohlwa ukucinzela usubscribe phela uzokwazi ukuthola zonke izinto esiyiphostayo kuyona-ke le channel yethu ephethe zonke ezivutha bhe. Ungilalela phi kule zokuxhumana usearch uthi Msize SA, uzokwazi ukuthi uthole mina nginjoba nginjalo.